halo perlok mentasi wan kai bene perlok bene doktor lada pidon gi jingpang beper ini doktor si don lang bengah ni te ini doktor ila ban ai bunjat ki jawai ki dawai lasam ki dawai bi ki dawai penihar ki dawai suot ki dawai kentai sinrang ki dawai ki ba bunjat ki ba basong mau ba dan gestrik pang sini dan kestruk dan jingpang ring Kila ban papet gino kalau yimo sam ko jempok jempok ha ke bajam rengiu tenang di jingdi baro ya udah kita spek dulu ngelaban ki bangan langku maksud belum sebuah entah di belek seni di breu habuan tentang ani bencak kudu setap kabi ru bencak ya kabi kalasam yang ta kabi spa bi pan kata kabi senyong ko bencak aju ibru jama aju ki tama ki buri ki breu kan dia kalasam le jagamot kisuk babanai nama kalong kumpau dam ni lada bitang kan dia dulu kumut kala ban syong ka banyan kala ban syong sepo kumut la kala ban pami do jam tumut filek segi doktor farang ro ki ong bai ka kan sai kan re ban perkhat ban puson ya kata kumut de ka jingri jongi kasi ki ong ni kasi de ga bi rasam pada du ka banyan ro be belangat hablu ka banyan da ka dai sepo le kumut san sono nama ba do jam sudah nih dia te perlok pilai i mentah keba batai ini doktor te ini doktor idon hani hapo berembong idon bejman kesini hapo berembong reiki yo kiba iselej kadai hamau hati mau lesnai sning yo roy dan po hoi nungpo nang tahap berni nang tah war haslong sadu salai lengkon syamlim bat kumta ter te lada pikwa ban ya kendu lane ko ban sim dawai lada pisem junge lane don kono jingpang ba ki doktor pereng kinam la shu ban sumario se pi de no sip lane yul se ka dawai ba IME ka de te pila ban kontak ha une number bangan satho hak tu ha comments lane bangan satho hak tu description te kubleshun